Obwari amukoro gokujora kwabeje ba top class R Shepherd of Excellence Nasaran Primary School Bone Kashija Mutunji yaje abazire okurebuza emico y'abana babo omucyumuro babegese n'emirimo y'emikono. Ni mpamvu turiye tawuni twine emirimo myingi tugira byinje biri kuteganisa konganaanisha abangunga bazire kimese kinezo mbazire tugira obwire cyamanyisa kurigire emirimo yitukora tushabeho ofu izoba rumwe n'ingabiro mu wiki kumanya umwana witu natwazata bamwe abatandikiro ishomerere hariho ebatugambera. Yes, tukatandika 2023 hati twantu mutu graduatinga abeji bitu abo twatandikira nabo ninga embebe yitu etayitwa shakira hero. The mission is to provide quality education and child-centered learning in a safe, nurturing and disciplined environment while instilling moral values, creativity, lifelong skills for excellence and community transformation. When we new curriculum mwejo kaishomera na mbweni sama somera gani mtufile ba modo mtwezunise tubase kubayamba tubeje kweza musono gani abazire ninshaba ngo bana bazo mucumura mazima ninshaba abana bitu mubarebere kurungi ko tube tubine baza kuzimu cyumuro bazo mucyaro mutaka bakwata za TV orona kubona obwongo bukagenda. Omugandi oturukwirira ebiro bikuru na munonga cy'amazaro ga Yesu erizoba abakristayo bacyambuba Christian Fellowship omurishema babagana akaboksi omurumugo gwagwebembirimo Pastor Apuri. Nabagani mutoro yanje abirisa tu at Christmas nanye yakusanga nsemererwe nakorgaha ndenoho business ya chapati nakoraho katoni yengano nekire kikuru cyaza kukambe nakozeho n'amagoba omumwanya gogoma ntusabiriza ntuhemahembe ebyo nebyo kwihamahembe obumuntu tushobya no burugu nali no butakora betu koko yegese kanisa kukora tokwizagira guraho nabyo bwo bwitante tokwiza kutamur rwango agwa abantu begisize gukora ba pastors banywane banje abandi gukora nabo tuwegese kanisa zitu gukora niyo tandikaho boxi nali izo turebe iyo tutumazire emyaka musanju tukakikora tuta kanye nentasya oromostemo yikuri senkoko ngati ni mpinge nyanya ndi sembuzi ni korortoche ni mpingane sindi mboga akabukisa k'inkasi milito nk'abarokore wade harimo madina gandi ite nk'abarokore katuyambere enyuma ho barokore akagaya barangutire cyo kwaza kwekora konka nintangara umuntu wo kurango no wahansi shango umuntu abice miliyoni zeyishatu Uganda barumu abanyakatolika barumu tukatandika turi ba memba nkaga konka hati turi mu ba memba 211 abali active osanga ni 19 abakene bo batali active so konka ntusaba Peace Rugambwa tuyambo tutemwa mukono mukabokisaka Jacqueline Honorable Adrian Juliette Basisa munyano witu MP wa Mitoma nko umuntu ukanyambere niyo nivuga boda boda kandi ndiyo muhingi kuko yamesente nonda fataliza ngiteko mutoke na nyofuna mukabandi kabokisa kashangire kakore mukago kamanyisa abantu wamanya mugenzi wawe wakwatanisa na mutahi wawe azo mukumanyokwe ushanga wari gwa mudara wazo murinda abo kunywana Aba TV West ndi Senyomo Gideon na Nita Atkunda.